Na koyana lobelo 25 minutes 40 minutes 1 heure. Pomba na sima ponga ba yoka ganga. Mbala sima mama Mbili Abeli soko zo sala ba concert na aye ba kabiyemani na kolate la peuple congolais. Mama va alekisi vimo mama na so kolana li puta mupandi. Mama, le loti ba mama ba koma ko kangama puta mupandi na journée de la femme. Ezaka ki mama Mbili Abeli. On tikela biso mupenda leke zalaka kitoko ya bien mama po mama zalaka mwasi kitoko toko ignora ngote mais nsote koli oko kotikela biso ndoto libanda te mama ezo sala ridicule mama mupende zo mona mupende se lembi ezo vanda bien tele mama zo bina donc na ba danse ngo sala non mama so ba zo loba no tenga ko loba na yo na bi ke mbala simono ko sala concert oko yeba nini te na lata so se loko boite parce que moi na nga loba ki na nga parce que mama tala ba vidéo na oje. Maman tala ba vidéo na yo. Les musozo mona ko na âge fait 30 ans maman ça na 30 ans. On a 69 ans. Tu es mamie qui borro le news sur la meilleure page. Maman Mbili Abeli, tu es mamie. Pourquoi tu veux pas qu'on te dise? Pourquoi papa zela na tana ne tibilo kwa boise là. Téléphone si azo forcer le quête maman. Tu n'as pas le droit de forcer. On va forcer l'axabiso nini maman Mbili Abeli yo l'axabiso nini so sala nyoso. Nazo kenda kabe pona so sa miniature. O la kisa biso nyoso mama to lobate na kama mabebo to lobate. Anateke lamba couleur nzoto ne bwe lamba couleur nzoto ne fole la mundelu e pasuka bongo biso to mona nzoto ya mama. Likamango za nini ko? To mona ka nzoto ya ba mama to lobela ngote. Soto lobela ngo benga ngo jalousie. Jalousie ni to ko la mama Mbili Abeli. Mama sa kola komi mukolo. Lem to sala ba so ba so cash na yeso ko benga ngo ba so ba business na e. Me fala ebe la rolatela. Asana bakoko elete le modèle ninyo mama zobina nzoto zo simba de soste mi pende kangami sexy ni no zokana sexy ni bino bozokana kati nzoto mama Mbili Abeli wana ya moment de fobo ebisa mama na mama bi meza mabe pomba la sima ay babila mani ko latela na public po nzoto si kola nzoto za tenete ma jeune fille lelo elo nzoto comme une personne âgée tolo bate c'est quoi ça tolo bate batu musunde ba vande la bango ba lobela ko arrêter maman no ko zo sala za mabe mama no ko zo sala c'est pas bien siko libumu kodo ni asa pesa ba maman mo ba ta ba sexité il y a les moments faut ma limiter ça là ezala ba maman mo zo déjà na bana ba mazo bina na ba koko ne wana ba koko ba sala bana ba sa ba koko maman Mbili Abeli comme ko tika maman na berère boy congolais ko tika mutu na erreur trop bolu ko tika ba viana na berère. Moi, c'est mon besoin de regretter. Moi, c'est mon besoin de regretter. Moi, on peut me sentir au camp. Moi, on peut me sentir dans la cercueil. Na ma belle. Donc, on a bon salaki. On a bon bazovi babeta ba conseil mbula na mbula mikolo na mikolo. Et ça, la maman ba kopé maté. Ba pe mi pe. Et ça, ni na wasala rabino bon lo koso kaka o bien qui succès kaka. Et c'est ça, âge maman luka sous succès. Ma maman ba ko luka ba succès. Moi, il a besoin de succès. Ba ba na besoin ko voir maman Mbili Abeli. Asa vivant, ayembe la bisoto sepela. Mais maman ko yemba pe charisme. Maman ko yemba pe charisme, ofandi ya charisme, ole micro le lisango ya charisme. Kobina mobi ka, kobina ya ba grande dame wana, opoko koli déjà maman. Maman est de mobile obi, en tout cas non. Je suis très déçu. Et bineli wana bakamola pekisa gi mwasi ya nani, ya mo fleuri. Makamongo yango. Ozo forcer nini? Ozo foxé nini maman Mbili Abeli. Osali ka. Ndoto zo koka susute. Oko kwela batu na podium mi maman. Oko sala biso crise cardiaque ya misisa fâché, makilèche fâché, mikou fâché. Et tala mi siko za ndio seza dati moko, eza âge moko. Al obamba ni wana mama. Bataka na ba era robina te. Na ba era ko nyoma luketu. Kobina za physique. Nalo ba rapona bien bino moko. Pole mutazo kola miku apeso kola. Bolo batinda ngaba to kenda sport. Asa mamo kenda sport. Eso kenda sport. Abiya mabo ete mama. Bozo mona nzoto nyoso kuna libanda ya mama. Siko mama so salika mouvement be nzoto libanda. Sexy nini mama Mbuli Abeli yo tigela biso. Ese mupende saka na bon état. Esa na bon état te mama. Esa critique te mama. Monsieur Koli. Tu es une belle fille maman Mbili Abeli na koloba na mama. Nana wa ko critiquer maman Mbili Abeli. Mais maman, tant qu'on commet pour ce boy, pour se commettre ma personne âgée, pour se coller. Maman, on a l'attaqué les colos.
nous on l'a tiré corona c'est pourquoi quand m'a quitté et je m'en fermeture mon boy et les quatre bas genou ou sur l'accès ni maman bon sur on a pas vidéo bon zoomer ma vidéo bande ko bon moi tika bloqué bon me ko débloquer nga na ça vraiment débloquer na ça m'a bloqué bon me ko débloquer nga bon moi te toi bloquer si comme encore s'il vous plaît bon débloquer nga nan bino mo besoin on a que et ça dégoûtant et tout ce que tant de maman Bilabel abima la podium ala tibe maputa on peut dire ça soko tsaka ta maputa no mama bon tiki maman Bilabel o tiki ba fia maputa poto ebe do na li puta mbazi ya mubale mama yo ko tika maputa yo suna mode ba robi bo ndenge ni mama ndengo zalaka mama fo betre so 6 pieds so bisi ya ne bobenga o beti li puta no kanyango bien no kanga kango mama o lati basket li papa no ya compasser moi talon no ya compasser pour koli mama talon ya songe mama tikipa makufa so ngo mona passe mona ba talon ya songo ezo simba te mama battre la santé on soka koli ba tension ya ka ba diabète ya ka malade comme ke bele malade mukolo banini pour eza ko kola o lati li papa compasser ce qui compasser o lati li puto no kangi bien ngo kangaka o lati li baya kitoko o susu mususu o lati ou bien luki ba robe no bande ko lata kala ya bangeli wana o ba robe no na te o ba Michael Jackson o zipi robe ti ya se mama mago ko zipa robe ya se bongo yeba siko yo charisme ya kobine la biso na ndenga kobine ya biso te mama likamuni ngbe ko mama mama Bilabel badasi ya soni le danse comme ya soni pour koli pour oser forcer maman na mona oser forcer maman oser forcer danser maman beti soki kan ezo kendete mwana zaka kanso tika kan e bande ko kende maman oser forcer maman komi maman Bilabel likamuni mama batela panzi likamuni ezo benga ero nga za na musala je suis au travail qui m'appelle numéro oyo 04 aussi, mais c'est très important. Des campos. Là, je suis en live, je ne peux pas répondre. Des camounini. Maman, quand elle automatique, so maman, elle a tili puta, maman, quand elle puta, automatique, so maman sakabe, maman zokene, so maman sakabe, maman zokene. Mais le maman, tu sais qu'on peut être dans la répétition. Dans la répétition, maman kebe, n'a pas tout maman zongosa, so zongosa abdoé, so qu'on ngo kouya maman zo système. Batte la moi loko ne tikalio maman, moi santé l'énergie wana. Maman. Na conseil ni nazo sala wana maman keyi maman pa azakala maman sotika kanka maman zokeni maman komi maman likambuni ni maman pas de l'énergie comme maman Bilabel pas de l'énergie non quoi maman mais respecter quoi yo bozo sila na ba humiliation bendenge ni maman likamanga zanini bobeti musique na bino bien comme na suka bokomi ko yoksa bato ba soni moko di jamais vu ba soni moko di jamais vu nazo c'est la concert à maman Bilabel ayo mbele so banzembo kitoko nazo nebe kama moko sepeli sangala maman okota mais maman na répétition mo déjà au déconnecter na répétition on l'a ki ba jini mais maman c'est pas possible ozota la maman azalaki na ba maman ça na ba toyo maman ça na ba toyo mais na age ko kola maman a finani a tu finani ozo susu jini au filet du susu maman filet au filet susu jini si comme maman filet jini faut moi la maman danse maman zo beta. Mais ça, maman, ça la convient pas. Faut pas forcer des choses. Kanga li puta na yo maman, zala na charisme maman li puta kanga mi mupanzi. Maman, li puta na oteli mozobi bela biso zobi na charisme. Maman boy. Le musu maman zo yeba te ba coaching ezate. Maman la ti li puta kitoko. Zala kanga maman la ti li puta kitoko, kanga li puta na bien. Maman c'est la biso, ozo yemba tala utuluketu phone saluketu ya boy oseli biso fazi mama oseli kaka boy kaka mama kaka boy eseli poto yebi mama solo ozalaka kola mupanzi liputa mupanzi mama bande ko kitaka mulango na mama bande ko kita to yebi sikoyo ezo senga age koli mama robi ya boy ya mundelu na katikati ifale mupende nde monana mais mupende zo monana te simande ya mama awande bisike kpai wande zo monana siko peuple congolais na mama boy donc bino boza d'accord maman bolumbo zo tikala maman zo compate bolumbo zo mona na déjà na âge maman comme nango donc ba ko lobate po ba sa biso ke ala te ki robe ko gana na posonaye c'est ça le problème robe ko gana elle ko gana posone ba boy ala ta robe ko gana posonaye mais maman luketo zo ko kaliso sute mais si c'est koli
Maman Kalazaïka, quand vous l'avez dit, oh, on a son son âme s'impose un peu. Et maman Tchalamouane. Anniversaire et maman Biliabel. Et ça veut dire maman Tchalamouane. Hein? Les mamans Tchalamouane qui disent, Kamoulangu dit Djumbe, dit Kamoulangu. Maman Biliabel qui a su koto. Eh, mes papes, eh, malitou maye, mes ma. Ya, mais la mazili, maman, abana gouda, ça qui calme. Mazili, ya moubale, ya. Eh, mes ma, eh, mais maman Zaïka, soka tchebe. Avec il fragile, à kokende. Si quoi y a l'élo, maman Bilabeli, modèle maman comme kokende. Balo bate. So y balobi, on commentaire, ok. Maman, elle a été lamba. Et comment on a poissonné? Est-ce que maman a été poissonné? Est-ce que moi je parle des poissons avec les teintures? Est-ce que moi je parle des correspondances? Oui, moi je parle des habillements de maman, c'était la honte. Maman, dans son âge, ne peut pas s'habiller comme ça. Parce qu'il est grand-mère, il est mamie, il est coco. N'anglais, grand-mère, grand-mère, en anglais. Mamie, ou thank you. Grand-mère en anglais, thank you so much. Hein? N'anglais, mamie, c'est la ranine. Mamie. Hein? Il est déjà mamie. Les Camerounais, c'est comment le battre? Est-ce que nous avons ma couleur à Bilamba? Pas les besoins de gars, maman a coupé une humiliation. Ou bien s'il y a une humiliation. Hein? Maman tchala mwana yewana. Maman tchala mwana yewana. Na suka maman comment ko bongisa. Maman comment ki susu muta gouvernement. Balo baten ngeni. To tikali kala maman o mo maman Bilabel. Oso be ko tala papa ngolof bakufa. Maman ni wa tikala na Congo abetaka misiki akokuti mota ba 69 ans tout ça là. Tout ça la maman Bilabel. Bino siko bolingini. Ba tika ka maman ko kenela kana bordel. Donc maman comme soupe bon mona bu ayeli biso cycliste mi pende ses froissé. Mi pende comment de ba filaire. Donc bon septembre maman pe pour ce de lobi boité. La conseil de maman cha sulibaya. Donc awela biso sous cycliste. Donc oui maman aida mu pende mi pende aida cycliste mi pende se koi. To betele maboko. To yebisa teke mama nzela zo kendela nzela mabe. Balo bana mama te balo bana ete po bino bata ba commentaire. Po bino boza ba fani moko bo corriger maman wana teza na ba koko na ye. Est-ce que ça là? Bona dans le concert maman Bilebe. Botala avant le concert répétition. Maman lati ba jean. Maman, là on lata ba jean bo moto boite là ta te mo lo mo e zipi out. Yo ko lata ka jean te mama pesi mon fila. Luketu basi zo mona na. Te mama. O mami neti ngape be mama. Là na ko kola. Oyo zo mona oyo. Eko fuku musuka mama. Eko koma froissé. Pour modèle ngana lati pantalon maman Bilebe suka lati pantalon. Eko vanda boyete parce que c'est normal. Il y a comme des mukolo nzote fusi. Ngana zana no mwa bulenge. Mais nazo poussa na soki nzamba zo batela. Ngana zo poussa na eza elengine za la kaboye eko kumisa nzambe po oko liaba anniversaire nzamba ko batela yo oko kola. Elengine wa ko kola. Siko mama ko kola ozozo conscience te ko koli. Siko batu ba lobate maman Bilabel. Ba lobate. Ba danse ni nazo sele la biso. Luketu ni na okenda. Mama so ausa za ba biloko aboye. Mama di kamunini maman Bilabel. Oh wana sala kiboye wana besali nini? Eza nini? Komi nani? Osa obina la musique a wera, obina ka wabe ba jibe. Maman Bilabel a kiti boye. Ne so comprendre était oh. Mais maman ça un problème maman. On a ta sentir. Pour la bonne répétition dans celle qui répétition makasi. Maman kiti ne sundama. Mais maman oka ki passe na butu. Bazolo banaote. Ayozo mi mona kana podium maman Bilabel ya kala asa na podium ide fona buka duketu mais ça vous la santé de santé na hotel maman oto ko dans l'hôpital la kala mingi tete kala mingi te mambota potelenga life ko mona problème nanga est-ce ngala bino dans problème héros na problème note ni na maman Bilabel ne ko sala ka analyse ça la raté bonjour la ba vidéo maman bota na répétition. Est-ce que ma danse modèle voilà maman combine ne soit pas danse bon danse il y a salité autre ben on le salité parce que je suis ma source dans ma maté ce que ça qui petit danseuse moi on a 17 ans moi on a 18 ans ou bien à 20 ans bien oui bana le ba comment combine ba mo beta ba shit tu comprendre mais maman na bisoté exemple ni azo la sabiso yango so mona wana onyokola kisindi yango onyokola ki mama si mama senga sala makambo yo sala na bougeuse ako balusaba ako sa mama sikuta ngoko sala ponzo to zanan mais mama yote so ngo kene ti concurrence nanan
te maman boyete vanda na kiti tia micro liboso boko chanza momona mamindele te moko tia micro liboso mais solo na biso ti oh yembela biso solo na biso e mo lenga musique za ko konti bango te ba danseuse baza tia bango liboso ba danseuse bazo bina mama yo mo ba danse mo ka charisme mama mo ni sika luketu kaka mama bilebeli mazili sili te yo mo kenya biso mabe ozo kokate mama ozo tia bo mi pende pe ko fusa kuna akati eko ninga kabe na robi kaka boye evandite c'est normal maman mi pende ko ninga mama kuna ke donc mama komi mama tiebe eloko sinde bete ki na sali di martyr soki na la reine mama sala nde boye mama likambo nini oko ko sala crise cardiaque ya mama likambo nini ko lukula so ba problème wuti hôpital même pas une année munga nga yebse ko bina bongo boko na makolo ba kiné mama boko mama makolo moko be une semaine ndeko moi une semaine oké moi kiné boni ko so ba soin nzoto na binote botala ba star ba america te ba mindele ako soka soin nzoto na bango soin nzoto na fa ke mona ba médecin boy munga nga pekse ko te mama bilabel bota potelenga live na pom na binote s'il vous plaît munga nga pekse kite pour maman ça dans l'hôpital juste au moment que maman ça l'accident Dieu merci maman bimi maman se préparer cancer est-ce que docteur a yebisa ki yo bango maman colonne vertébrale ba benga ngone ni vertébrale très vite dans le bima be non yo maman na le bien colonne vertébrale yango bongo vertébrale na suka nezo ya ni vertébrale colonne ya awatala ye loko abena genin kono nani vertibali ya katikati ya mkuu auto masakabana baba benga ngoni ni ko ya koloni be koloni vertibali yango kotani na sala meeting te ya na sande meeting ya yo baba nsoto batute ya na koma na ba classe ba age wana te koloni nini ko ba expliquer biso koloni vertibali wana ngala yebika koloni vertibali les restes en tout cas eloko moni soto boti mona tuzo mase mwana mukuwa o esimba kabiso awa mukuwa wana mais mukuwa c'est normal esika babeta kabiso batonga péridural colonne vertébrale soki vertébrale wana mukuwa wana ya munene mais comme kana âge moko elâché mama mulu ko buka mukuwa no boy ko mama okoina nzeta manga te okoina nzeta mbila te na nzeta kokoti te yo mo o glisser pe l'escalier te mama mbila ben olu ko buka colonne vertébrale boy ko mama na likamuni ana moi je te dis la vérité hein en tout cas moi je te dis la vérité nazana bana nyoso mwana oyo aboma likamute dernièrement na toko yebiso mama makambo yindaki aw yona moi c'est mon fléri na yo na bende ka matoy mama Nabi maman, qui m'appelle à cette heure-là? Allô? Oui? Ah, colonne vertébrale. Bral. Ah, merci maman. Merci de m'avoir corrigé. Ah, bisous. Bon, comment il dit quoi lobby, vertébrale. Donc, on a balle perdue, ma ça c'était que balle perdue, on est quoi? Non, colonne vertébrale. Bali, colonne, colonne ya Pologne, d'habiter. Et Kimi, congé biso déjà. Ah, bon, compris, bon, comment on a dit bon, comment on a cette colonne vertébrale, bon, comment, les camounis, les koyaya, les camounis, français, RE. Mukua, Mukongo. Moi, je lingana na c'est simple comme bonjour. Le mukuwa de mukongola, mukuwa na biso. On se tombe masakaban. Maman, maman bile, maman bile kamuni enga ipeple oy ba yo karate. Na